Very good morning, very good afternoon, very good evening, wherever you're watching me from. My name is Alex Kasuki and this is Kasuki TV. First and foremost, we want to apologize for being away. I was not feeling well, and then again I had some here and there issues that I was going through, and I was not able to air any story while I was going, whatever I was going through. But today, by the grace of God, we are back, and we are back with many segments. We, Kasuki TV team, and today I'm at Ndidin. Ndidin, it's a world by itself. It is in Masinga sub-county, Machakos County. And we had a very wonderful and colorful event with Reverend Samuel Kiilu, and because maybe he will not be able to speak my vernacular, we will talk Kamba. Yeah. So mtatuelewa na mtatu understand. So Reverend Kiilu, kwa turabi witawa mazituma on them akibandi witawa. Reverend Samuel Kiilu. Reverend Samuel Kiilu. Okay. No, wina namba nene ya ndola mekusia isi kana ndola moka chadini chako. Na nene egwa katika utabanyo wa Mbezi 1970 kutabanya. Ibindazimi wa Mbezi kutabanya kani wasiwe. Wena Mbezi kutabanya. Bindaje. Wa Mbezi kanisani wita wata. Mbezi kanisani la oyo wita wandizi. And ukakulwa wasia how is ministry na wasia maundu motabanya mabwana nundu ni sebena ma ups and down, maybe with obetukila pana baya na simchamde matosu kana challenges la wabetukila ndeni ma utabanya yani me challenges mbingi nundu la utabanya andu kunene lo utabanya andu kwenda lo utabanya andu kwete amyona njuku na me sainge me kwendo yungama yange me kwendo yungama yange me kwenda wethi oyani na veo meteo ya mzemba na mawadhi mwangi mauzenya mauzenya ngayola onenga yamba na katika maondo la wabetukila maito nundu ni sibe 1 2 3 issues ya wabetukila nundu webotolo no lika no kasio ndozi no wangonia muno katika ministry ndozi ni asia katika ministry na isela ni kunene wa na kwethia ando ni matona kwasia matona ndo a kotini ndo no mando iye kotini lakini chief hadi anena sia maundu me kanisa matungwe kanisani andenda njugo cyane ndo ni mambese na nimesio ni ongamete na malenda ndeto cyane maundu a kotini wekata wa mekata ani kunena ela magenda banisena magenda banisondu matenda na liwe ya ende jibu ne wa leile asia ondozu ne wa ilo tungo kanisani babe pema ondo na ile kwedo anena mo mailo zibu ya kanisa na ndo ajuinde juma sio kama kia amaeka ne nondo yesu dai vitina na tamotho miwanga ine nese wako nikasonga bane nenda tunene baba nani yaku nona yewati songa uba nini nona mayase ni 50 years celebrating 50 years in God's service miaka 5 wa wati no ibindesu watele milwe kana we mondo asu niwe wira to no tia ndeto yangi kana katia ngaita mondo nene wiye nondo igwangela kanyo na dona kotia ngai nondo andu azitimo mambetie mondo la wambetie ngai na wewe yani na webido wa ni twaile komenda maitha maitu alama tonene ha gede yani maruzuka pe maundo na mateba na yena maekea na no juwe yani wadala ukate wa mondo to no kwasia wekie manene ni wekea muno kwa wingi wekea nondo la ne ka munene wa gale ni kwekea na mutabani binda zonde de la wadata la wekale jo ka gumule longai na kumuya mutethie de anu kwenda anu kumaekea maundo ni maingi
ni waene binda yito muno bindala maybe wethiwe uitabania ni watetwa ando ni mana weta ne binda yito ondo la wonio sindi wekia ta ni chawongamia nacho neke ndawese kuthia ni wasinda naongamio na Biblia nondo ayo ndonge wako ungamane bukuyangai ayo ungama kati wa mwikio nangayo la othetha ciandu ayo tethia nondo ocio tetha ciandu ngai niwe wita na nthini wa wiani wake urona kwi andu ara kana tonda tungia ngai mubeata nundu maybe maundu ala onthe wabetukeleite na mawito wese ileta mundu na kutungia ngai mubea nundu ebinda yonthe ala wa mwekea ngai nomba ngai akautethia na kwenda ola muswa yandikitwe baya thini wa mindoni Zaburi 33 na mwanza na muswa 25 yazia na munini na yune muko ni ndiao na mulonga lwatietwe kanosia wake woyali unde ni wa mwekea Yesu ne mwekea wa batamuno andero ziangai yasia na ina mutani ramambi twende nyumbani ya Yehova nundu nyumbani ya Yehova no boto wanakuona hoteli no boto wanakuona lumu wako ngama na kutabiano na kumabodea atengwe na kumanenga na bakapenga ni wa retire na ni wawa ndukathiko kwekala nthi wene tambia yao nundu nenese wekala nthi katika maybe uthukumi wa ngai lakini ndunathi kwika ati ndunathi kukoma wene tambia yako ikata kuma yuna kwende itambia yako nthini wa weani wa ngai itambia yako weani wa ngai ni kubothea kanisa yungame na kwenda nthini wa kwithiwa na ibothe nthini wa namo na kumalumelia nthini wa mwekeoni nikenda matone kungama amatone kwithiwa mema lumu mwingi na kuritani kwasikana maybe notwana kweka kuka kanisani kana kabothea numba aye kuritaya no kuthumwe ya wia kwithia wia ola yuyu wa ta posting na chao lakini kuke kanisani na kwenda makanisani muthukumi ucio thwae muthaci kwenda makanisani kwethwe kanisani ta yundu ene yu kanisani la nithwae andithini in case ogethia mpasi tola ebuti ongwata milango ikondo na mutabia na mwe wajuma ndiye thwani kuongethwa kundu kungi kanisani ndo specific ndo ne kanisa aye ndo ne kanisa tona kwasia ndaitha kanisa muna kana bana lakini wana uthoresha wa kuthi kanisa onge nonge no kathaithia andu kawaida niona uthe wa kwendo omathevu ni wangi wala ngwendo thio gethia no nathi ala mena chanya no nathi odabai nthini wa miaka 15 tona utani ya chao kana nundu batona kwasia ndona utana mekie na newe moyonga yambicha balombi ketio mundi ndo ni ola wa miaka 15 nikutania nthini wa maisha ni kuungamana lumu nondu waungamana maisha malumu maundu ala maito mambanga yogethia ni wakwathokezia na akaunenga nthini wa ushindi na muno kati wa lumu mwingi wa kusoma nthini wa ndeto cia ngai na kati wa woya nthini wa ndeto cia ngai yogethia kati wa iboyo ni several all the time gethia bemboya mbingi ninaona wena ciana na nona wena ciana cia kimwe na cia kibeba miaka 50 watabania makanisa meanata tondu wena duties you actually inatabania makanisa maingi nondo ni kuyanona lakini makanisa maingi nondo yungambe watana wethia ni makanisa maingi alanda baniti ndo nao lilikana aye ndito no lilikana ndo yungambe ne anonduna wethia na getongesi well nye nundete kwanzie makanekana role model wandu ingi na ngatunga mobea for one nundu akwitha we musiai wandu ingi
miaka su 50 wa thukuma pondoro na kwasia ni wa ici kana ni wa kwatie kana no tala wasio kwikala nthini wa aiye nthini wa miaka nesu nekalai ndona kwasia ni na ici nondo ndona kwasia ni miaka yakwa yose na nditona ani kulaumu nthini wa wiyosu nalikile nondo mawathimo matianie pamwe na mwatatwa magelagwa kati wa mwikio na kati wa mboya na ninonete nthini wa utethio nundu nthini wa andu aingi ala metavisio vo na ingi ni maungamite na imethitwo na ulumu nokethia ila twakomana na ila otiukoma ningwigua moyo nundu nimeone ngoku sina testimony yaje ni wanda visio vo ni wandeiye ni wegio na kwanza pe mundu makomana akakwia ni wa moje lakini wando mwisi ni ngoma nete ona ingio na mwana atwa ni thisi ugethia nembea wano lilikana ni wandu twa ni thisi na wewe hata wewe ni wa moyo mwingi muno gethia wewe kwendea kuthoma ngai ni wa moyo mwingi muno gethia ni wa alomeka ketha ti miaka ya mingi kuthukuma katika uthukumi wa ngai ni wetha we wendi waku ume kana ni wewe wenda kuendea yukwena na mindo ni wa ndiye ndo kuendea nundu ikongelega ni ndwene ugena na constitution netho ithoko kufikia awatue kanothi tutona kuemea agine ni wa niende oni kulingana mea ni wa niende nundu ikongelega ona wafikia nengi wafikia miaka kumelela miaka miongo monza na kungai miaka yaku ikongelega ni bindane leu we no the yo wa kurita ya kuthumu ya wea ugolia kulo nikile ba uti nai wambie kutabania wena miaka yana ambie kutabania ni wa kwambie kanisani miaka miongo ile na tano wow ya sasa yangai na baina wito yambia baina wito yambia aye ndiambia kuzaina wito na mundu ya munini maisha ndwese methwa meo mindo lakini okethia nundu ebindane kuzaina mbesa na ndo manenga wogela joneka no me asia okethia no ngwikana ahingioka leo nengwa maethia no omezi well ni mobea na kondo amasana nini sendo nesa kuya ndoke nguthacie usemboye nena na ni makwa lama umabasa alama maybe mekoma kana mekwetela ngina chathikithele nyendia tangwa idira ndo Makasuki TV tu na mobea we mwana kondo akwetekela konene na itu na kushia wano waku wao tangi ona itu ngainda kwathima na igwika nesa ende director ako no kutonia banu 10 years not 10 years but celebrating 50 years in God's service. Yes, is it? Yeah, in God's service. Thank you so much, Pastor Reverend Kilo. I thank you. Thank you so much. God bless you. God bless you. Nende mzezi wa Kasuki TV nye niita wa Alex wa Kasuki na tuwe na Reverend Samuel Kilo na ni watu nengangewa yake na tutabia 1, 2, 3 about salvation na chalo chao tangiyo. Ngamoto ngia mobea ndokula ni kusubscribe YouTube channel yitu @Alex Kasuki na nekenda ukabikie na kwitha uyona na mwilasi on the topic ya. Ketha no kwenda mundu tumwete katika TV yitu na usio ukatwandika katika comment section nekenda kwesa kwithia nitwa kwete ya mundu sunye nita wa Alex wa Kasuki ngina chuma kiukite wakatatu ngaina kwathima nekweka nesa. Thank you.